Matura ma Magogoni, Sadona, Wajai na Kirubi nĩ mamwe ma marĩa megũkorwo makĩgunĩka na barabara njega mũbango-inĩ wa thirikari ya Kiambu wa kũgacĩrithia bara cia matura na kwambatĩria ikĩro cia wonjoria. Kũringana na gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi, macini cia waki wa bara ikũhũra kambi matũra-inĩ ma Ngũriba kwa mweri ũmwe gũtigĩrĩra thĩna ũrĩa ũkoretwo kuo ũthii gũtharana nĩ waninwo kaimana. Mmeona watu wangu wamekuja hapo wameanza kutengeneza barabara? Si mumeona hizo barabara vile tumeunda? Sisi tutakaa hapa sasa kwa muda wa mwezi mzima, tuunde barabara kwa hii Ngũriba yote. Tuko pamoja jamani? Tunataka kwamba hapa kila barabara inakuwa barabara nzuri. Naona hawa wamekuja wakasema wameanza hiyo barabara kule, wakatengeneza nyingine, wameanza hii ya Magogoni kwenda Sadona. Wamesema wanatengeneza pale ACK, wakasema wanatengeneza CCI na kwenda Zen. Iko nyingine ya Wanjao Road, iko nyingine ya Kirovi kwenda kule Ziwani. Akĩaria hĩndĩ ya kũnyagia mbembe na bataraitha itarĩ marĩhi matũra-inĩ ma gũkũ, Wamatangi augĩte mũbango wake wa gwaka barabara cia matũra no ũthiĩte na mbere na gũkinyanĩra, akiuga muoroto wake nĩ gũtigĩrĩra matũra mothe Kiambu nĩ mahingũka nĩguo kũgucia igithia. Vile mimi sio mtu ya mdomo, mimi ni mtu ya vitendo. Sitaki kushinda hapa nikisema tutaweka gorofa, goja muone baada ya wiki mbili nikikuja hapa ni mpango gani na nitawaita wapi. Hapa ndio tukuje tutengeneze na kuja tena tuunde mambo ya soko ya hapa na soko ya huko chini. Tuko pamoja jamani? Tena ndio watu wa hapa, wewe kama hii mahindi ukishapanda ujue upate mahali ya kupeleka sokoni. Tunaenda mzuri? Si tuko sawa jamani? Mũbango-inĩ wa gũtigĩrĩra arĩmi nĩ magacĩrithia ũrĩmi wao mĩgũnda-inĩ, Wamatangi augĩte no egũthiĩ na mbere na kũheana mbembe cia kũhanda na bataraitha, mũbango ũrĩa ũkenereirwo nĩ mũingĩ ũkiuga nĩ ikinya rĩa kũhũnia bũrũri. Hiyo gari moja iko fertilizer ya kwenda kupanda na niko na mahindi ya kupanda pale kwa ile gari. Tuko pamoja jamani watu wa Magogoni? Alafu tusikizane ndio mnieleze vile tutaenda kwa hii. Alafu mbele baada hiyo kwa ile gari mnaona nyingine iko pale, hapo ndani iko kila mama, kila mzee, kila kijana, hapo unachukua mfuko moja kubwa, ndani hapo kuna mfuko iko na miti mzuri, 2 ya maembe, 2 ya paopao na 2 ya avocado. Tugite kuheana basari maita 5 kwa mwaka na raheana basari 5 o mundu o mwana tutire twagia na basari hindi yo gicigi maratuhea basari 1 rita rimwe 1,000 na ni mwaka rita rimwe no ru ni atuhete maita meri na tugutucerera ni ratucerera na indo njega na atongoria marega no tongoria uyu na no horo uyu na makahura project ino muno ni ingihoya metikie to ni project ira tuteithia kwa hinda rĩrĩa gavana itu egũtũtongoria na nĩtũramũkenerera. Kuma itũra-inĩ rĩa Magogoni gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndung'u.